Dobar dan svima, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. Danas želim da se zahvalim svim našim klijentima i budućim poslovnim partnerima koji su nam ukazali poverenje i pružili podršku u proteklih 10 godina. Vaša podrška je temelj našeg uspeha i radujemo se što smo zajedno gradili uspešne poslovne priče. Kako se bliži kraj godine, upućujem vam tople čestitke za predstojeće praznike i novu godinu. Neka vam nova godina donese puno radosti, sreće i uspeha u svim aspektima života. Pozivamo sve vas koji smatrate da je naša saradnja bila posebno vredna i da delimo iste vrednosti da nastavimo u novoj godini još jače. Bilo da ste deo naše računovodstvene porodice ili tek razmišljate o saradnji, radujemo se budućim poslovnim izazovima. Takođe, želim da vas podsjetim na važnost vršenja popisa na kraju godine. To ne samo da je vaša obaveza, već i ključno za vaše finansije i odabir pravilne poslovne strategije u narednoj godini. Hvala vam još jednom na vašem poverenju i podršci. Ostaje mi samo da vam poželim puno sreće, uspeha i ostvarenje svih vaših poslovnih ciljeva u novoj godini. I vidimo se!